ama hi arab mi pate khovela chuan hmeltha bera hriat ani Omar Borkan Al-Galahi Iraqi model actor le photographer ani kumsom pani liamta khan Saudi Arabia tangin a hmelthat ema wangin no chu atok nge nge he thil thleng hian internet milara achu pha ani chuan khamin nu tang khan engtin nge aom zel tak engang hmel nge put tak engna nge thoa engtiang chia hausa nge ni tunge nu puini ya engwangin nge Omar Fensten an huat na chan hengzo na sang chan na te hi hre turin atop thlengin ilo endonia Omar Borkan Al-Galahi kumsang hazakwa sumkwa khan Baghdad Iraq pianga achungte UAE Dubai anin sonta ka wangin heta hian a seilian ani International Institute of Hotel Management a graduate book ani role thar ani lai tangin thalak nuamati ema photographer ni chu athil tum ani mase Omar hi hmeltha anti ema wangin abul naya omte songjong chuan photographers ai chuan model ni se anti ta vek zok ani kumsom pariata upaniin modeling lama azong luta a brand sang ai ao chowa fashion show sang a po atel chhota bok ani kumsom pani liamta dai to khan Omar hian khovel pum hmelshiat a hlo to Queen magazine cover a alang phak hial ani hemi hnuwa London Asiana TV magazine kumsan hi som pathum winter edition a khan cover a man ani le bok Samsung production sang tan ainlan na sa to le bok kumsan hi som pali khan Arab brand ambassador masabera tan thlan alo ni to bok mase mi te hmelshiat a hlo chho tak tak na jok chu April kumsan hi som pathuma a hmelthat ema wanga Saudi Arabia tanga an no chu tang khan ani he thil thleng hi Riyadh Cultural Festival nei laya thleng ania hemini hian Omar Abaka tlangval pani model chu promotion stena nan tho lai ania nula then khat chuan modeling aloti to na te tangin an lo hre to a hei wang hian thalak pui tur le autograph sign tir tu chuan an pung khom ta ani abul vela mi puite chu an pung khom tam chhota tula religion police te chuan an ngai thei ta lo ani Omar lam chu panin polai takin festival chu chu san turin an ngen ta hial ani journalist ten he chanchin hi an lo hreta a ti chuan report siamin Saudi Arabia police ten Arab model an rama an thon ho a chan chu a hmelthat ema wangin ti hin thuan ti darta ani hei hian Saudi Arabia me chiate thalo tak angin a chu theitlat ma se hei hi thudik tak ani lo ani na taka chuan Omar le model pahni te hi Saudi Arabia chu san tur ni lovin festival chu san turati ani zok hei hian hmelthat lutuk lam a kok lo ani an rama hian an chungkua mi pa ani lo chuan me chiate tan mi pa te nai lutuk lo tur ani nima sela tunge ngai poimo ta le Omar chanchin ria piang te chuan he thudik tok lo hi an hreta zela Omara a hmelthat wanga Saudi Arabia tanga no chu ang hian he thil thleng hi internet virala mi te ngai ven hlo ber te zinga mi anita international press te chuan Omar hi Arab khovela mi pa hmeltha ber te zinga mi ti hialin an gota ani Omar hian TV program rang-ranga interview nei tura somna adong na sa talhea magazine rang-ranga cover tan po an som ani mi ten Saudi tanga no chu ani dan chu article an ziak nual hlombok Omar thalak hi darka somli pariat lek chungin a viral ngala Facebook a nuai riat followers ani chongal bok khovel puma alar pha ta hle ani Instagram a followers magta doi khatle nuai thum ani baka Facebook a followers magta doi ni le nuai li ani to bok Omar hian Instagram post pakhat zela dollar sin khat a hlo theina tuna hian dollar magta doi soma hausa ani mek akar collection lam ve thung chu Rolls Royce
Ferrari, Lamborghini, Audi, Porsche le Range Rover te ani. Tin hei baka hian Mercedes G55 Euro singsari man ani telbok. Mei chetam takin pasala nei an sung to chin. Mase fashion designer Jordan ami Yasmin Aweidal hi athangta ani. Hunrei takchung anin zomna hi an pung chuk lova. Media terin hlel turin an umlo shrim bok. Fashion event a anin tonga. Tlaing mozat anin date nge kumsang hi sompanga khan Saudi Arabian team in anin neita a private wedding in. Annu kumlea fadu tak dia borkan an neita ani. Omar hian afapa hi a mga ema ahun tamzok chu an mangdon chen. Tichuan an sungkwa hi Canada anin sonta a an zin na sa chin hle. Omar hian afapa le anupui thalak chu aposa an hlimhmel le bok. Nimasela he hian reya dailo. Social media star ni chuan chungkwa inzom na chatak ne reng ahar saniange. Mi zongzongin an nundan an clear trup bok nen. Yasmin hi pasal ne ma chuan mi shiat a hlo lem lova. Mase pasal ne nuwa alar chauta hlea mi ten tunge ni an ngai venta ani. Omar fans tam takin an soisela Yasmin hi Arab khovela mi pahmeltha bertan adu tok lo anti ani. Haters chuan tongkam duktak lo tak takin an comment bok. Ama ero chu atira an nupa hian engwaka an ngai lova. Mase an nuwa hei hian an chungkwa boina athen chauta. Kumthum anin nei nuwa Omar le Yasmin hi anin chenta ani. Hemi nu tang hian Omar chuan ama mi mal nun chungchang engma asai chuak le to ngai lo. Yasmin point abil pathar chungchang engma posanei lo ve bok. An she thei zong chu fapa ane ni ti hi. Afapa pani na aniya amninga Rashid asa ani. Instagrama akut te takte chu apos bok. Omar bil nuthar ero shiat anilawa. Ama mi malnun engma pos om to ngai lo bok. Social media chu na tho nan chau amang to ani. Tuna chuan kumsom thum palia upa ani vetoa. Alan dan po alapa ngai hle. Omar borkan hian jima workout chu nuamati ema ataksa tatu anei nual bok. Model angin na ala tho chun som renga. YouTube so expensive tesa po ain lan thina. Dubaya restaurant la taktaka te kalin atiti puichin ani. Model ringot chu ani to big low. Mitam taktan chuan Arab mi pazinga hmeltha ber ala ni renga internet milar ani reng bok. Omar hi engi ngai vedan le. Arab khovela mi pa hmeltha ber ani iring ve em. Komen lama milo shetir vedonia. Tontumatan chuan khati zong kha ani e.